spesial buat pengantin, buat kedua mempelai ya. Pantes di sawah, wadon lan si pengantin. Manis mesemi karo sumai gawe bunga. Lirikan mata pada kerasa pengantin karo sumai. Lanang wadon pada demeni jaya mulia. Pengantin Mimi Besa menjadini yen laku iring-iringan. Mimi Besa sayang. Ini siapa nih sayang? Bapak sebelah sini. Gawe ribu coba jadi mertua pengantin. Las ya. Lele maju dulu pengantin saya. Sembilan ma pengantin pati telu pengantin. Wong kene dudu wong kene du pengantin saya. Ini mama siapa ini mah? Yen wangsul bulane melu. Tete Indah, Tete Indah, Tete Indah, Tete Indah masing bayar. Ini siapa mah? Tete Indah masing ngurmati. Ini siapa nih mama? Saha? Mimi Hajat sing paling emalan sayang. Mimi Hajat, Mimi Hajat sing paling eman dewe. Mama Besan sayang. Mama saha ya? Terima kasih. Bos jamu. Mama Iksan sing paling sayang. Mama Iksan, Mama Iksan, Mama Iksan sing paling burem. Ini Ibu Hajat. Ibu Hajat sing paling emalan sayang. Ibu Hajat. Siapa nih ma? Ibu Hajat sing paling moral dewe. Mama Besan lagi dong. Pengantin. Mama Besan. Ibu, budenya. Mama. Mama sakunanya pengantin sayang, terima kasih. Mama Iksan. Mama Iksan. Mama Iksan. Mama Iksan. Pengantin madep sini dong biar masuk Yusuf nantinya.
Ori